يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي. Gajah putih joget di batu, makan kacang habis kulit-kulitnya. Biar mau dongkol sama menantu, pulang malam ada oleh-olehnya. Apakah itu? Belek long fikir. Tak lu hang dupu cik ah. Ke, nyata jauh juga baru. Penyakit burung. Anak lah kandung galong keluar. Maji mati anak judip pakai bang wajib kata nama. Mana tak ada upatan le mo tujuh tu hanya tak jauh kan. Ide dia tu menyambung kita mu. Kupuri atai mula, atai kah bak perun, si bulin ke pandang donya. Menyok kupuri atas mata keseput, menyok kulimut ke ban kadaya. Kuluk lung lang Aceh beraman, beraman, belero darah, seramo Mekah betul.